Ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. Мавзӯ имрӯзаи мо барги зӯф мебошад. Онро филгӯш, забони барра ёки зӯлф ва лисонулҳамл ва чиф ҳам мегӯянд. Ин номҳои гуногуни барги зӯф мебошад, ки дар ҳар минтақа бо ана ҳамин номҳои гуногун ном мебаранд. Зӯфро дар асри 12 дар Чин ҳамчун растении шифоӣ ҷамъоварӣ мекарданд. Юнониҳо ва румиҳои қадим тухмдонҳои онро барои рафъи исҳоли хунин истифода мебурданд. Зӯф гиёҳи бисёрсолаи алафӣ мебошад. Баландиаш то 60 сантиметр мерасад. Пояаш бебарги гуловар, баргаш аз бехпоя сабзида байза шакли калон ё паҳн мешавад. Гулаш хурд-хурди бурутоб буда дар гултӯдаи хушкшаклаш ҷойгир шудааст. Тухмаш дар ғӯзаи байзашакл пухта мерасад. Аз моҳи май то охири моҳҳои сентябр гули мева мебандад. Дар тиб барг, тухм ва шираи онро истифода мебаранд. Барги зӯфро дар сояҷои хушку шамолраси гарм мехушконанд, то ки ана ҳамон дар таркибаш тамоми фоидаҳое ки дорад гум нашавад. Абуалӣ ибни Сино дар алқонун фи тиб навиштааст, ки лисонулҳамл яъне ки барги зӯф барои муолиҷаи дунбалаи кӯҳна, омоси гарм, оташсӯхта, омоси бӯнӣ, гӯш судманд аст, яъне ки фоидадор аст. Зӯф хунбанд буда ба дарди гӯш, ҷӯшидаи ширааш ба дарди даҳон, тухмаш ба хунпартоӣ даво буда, бехн, тухм ва баргаш бандҳои ҷигару гурдаро мекушояд. Фишурдаи тухмаш решаи рӯдаю изҳолро фоида мебахшад. Хунравии бавосир яъне ки геморрой ва ҷӯшидаи баргашро барои давои дарди гурдаи обгаҳ истифода мебаранд. Абумансури Муваффақ дар Ҳақоиқ авдия овардааст, ки яъне ки барги зӯф сард ва хушк дар дараҷаи дуюм аст, яъне ки мизоҷаш мебошад. Дарди гӯш ва решаи рӯдаро шифо мебахшад. Сӯхтагӣ ва омозҳои гармро нест мекунад. Хунбанд аст, хунравии пилкҳои дандонро боз медорад. Бандҳои ҷигар ва сипурзро мекушояд. Барг, мева ва бехаш ба дарди ҷигар фоидаовар мебошад. Амирдавлат Амасиатси фармудааст, ки зӯфи беҳтарин паҳнбаргаш аст. Табиаташ хунук ва хушк аст дар дараҷаи дуюм. Ширааш ба омозҳои гуногуни гӯшу чашм фоидадор аст. Хунравиро боз медорад, шушро тоза мекунад. тухмаш исҳол ва хунрезиҳоро манъ мекунад. Ширааш ба ҷароҳати гурдаи обгаҳ фоида дорад. пешоби хунолудро рафъ месозад. ғайр аз ин ширааш бандҳои ҷигар ва испурчро мекушояд. сӯхтагиву дунбал ва ҷароҳатҳои саратонро фоидадор аст. Агар бо обҷӯшаш сар шӯянд, мӯйҳоро мулоим мекунад ва сурфаи музминро шифо мебахшад. кори ҷигарро беҳтар мекунад. Шираи онро барои муолиҷаи сил, хунпартоӣ, ҷароҳати шуш, диққи нафас ва бемории сар истифода мебаранд. Ширааш инчунин бандҳои ҷигару испурзро рафъ месозад. ҳазми ғизоро метезонад. қайро боз медорад. ба хунравиҳои бавосир яъне ки геморрой фоида мебахшад. баргу решааш бандҳои ҷигар, обгаҳи гурдаро кушода, ҷароҳати рӯдаро фоида мебахшад. дар тибби чин онро ҳамчун пешоброн барои муолиҷаи зуком, бемориҳои сирояткунанда, роҳи пешоб, бронхит, илтиҳоби пардаи шуш, илтиҳоби гурда ва сустии боғ яъне қувваи шаҳвонӣ, шираи тозаи онро барои муолиҷаи захмҳо ва хунбанд истифода мебаранд. маводҳои обӣ аз баргҳои зӯф тайёр кардашуда таровиши шираи меъдаро ба танзим меорад. зӯф дорои хусусиятҳои зидди бактериявӣ, зидди илтиҳобӣ, дардбандӣ дошта рӯҳафзо аст, яъне ки рӯҳи инсонро меафзояд.
تخمدانهایش به زن و مرد بیزوریات تأثیر مثبت میرساند، یعنی که اونهایی که بیزوریات هستند، خواه زن باشند خواه مرد، به آنها تأثیرات خیلی فایده بخش میرساند. دمخورده تخمدانهای زیف را در چین 3000 سال پیش برای معالجه بیزوریاتی زن و مرد استفاده میکنند. در طب معاصر نیز چای آن را همچون بلغمران برای معالجه بیماران گرفتار التهاب عضوهای راه نفس، کبد سرفه، دیق نفس، سیل شش، التهاب و زخم معده روده 12 انگشته میفرمایند. از زیف داروهای گوناگون استحصال میکنند که آن را همچون داروی ضد التهابی برای معالجه زخم معده روده 12 انگشته میفرمایند. شیره برگ‌های تازه زیف را برای معالجه التهاب معده، جراحت معده و روده 12 انگشته که ترشی شیره معده این بیماران را یا در اعتدال و یا پست است به کار میبرند. هنگام معاینه معین کرده شده است که بیماران بعد استعمال شیره برگ‌های زیف کمشوی و رفع شدن درد و افزودن اشتها را در خاتمه معالجه رفع شوی درد مشک‌های شکم و درد روده ها را حس میکنند. اکنون بعضی داروهایی که از زیف تیار میکنند ما برای شما خواهیم گفت. مثلا پلانت گلوسیتید، آن را از قیام آب زیف پهنبرگ استحصال میکنند و همچون مواد ضد اختلاجی و ضد التهابی برای معالجه التهاب کمشیری معده، جراحت معده روده 12 انگشته که با کمشیری معده جریان میگیرد استفاده میبرند. این داروی را به بیماران مبتلای التهاب و جراحت معده روده 12 انگشته که با سرشیری معده جریان میگیرد توصیه داده می شود. دیگرش باشد آبجوش برگ زیف. 10 گرم برگ خشک میده کرده آن را گرفته در ظرف سیردار می اندازند و به بالایش 1 استکان آب ریخته در آتش پست جوشانده آن را از داکه پولانیده با علاوه آب جوشیده آن را تا به 200 میلی گرم می رسانند و 2-3 قاشقی 10-15 دقیقه پیش از غذا، یعنی که خوراک خوردن 2-3 بار در یک روز همچون بلغمران استعمال میکنند و این بلغم های کونه را نصف میکنند. دمخورده برگ های زیف 25 گرم مواد زیف را به ظرف سیردار انداخته و بالایش 1 استکان آب جوشیده را میریزند و 1 ساعت دم داده از داکه پولانیده 1 قاشق آشخوری 3-4 بار در یک روز برای معالجه بیماری های دستگاه هاضمه، یعنی که سیستم هاضمه کدام عضوهایی که آسیب دیده باشد برای معالجه آنها استفاده میبرند. آبجوش تخمدانهای زیف 2 قاشق آشخوری دانه های زیف را در ظرف سیردار انداخته و بالایش 1 استکان آب جوشیده ایستاده را ریخته در آتش پست 10 دقیقه می جوشانند. پس از 40 دقیقه از داکه پولانیده 1 قاشق آشخوری 3 بار در یک روز برای معالجه التهاب کمشیری معده استعمال می نمایند. این بود کمی معلومات درباره یعنی برگ زیف. به کانال ما ابونه شوید، به ویدیو لایک مونید، بعد فکر و عقیده خود را در کامنتاری نویسید و دوستان خود را به این کانال دعوت نمایید. همیشه سلامت باشید. خداوند در پناهش ما و شما را نگهبان باشد.